kong deiti majau ibalong ikun jong iba bindo lanong. Ba ibalong ro ka por iketong jong kasang Voice of the People Party na laim khra malki constituency. Mene kami ilami syahmat ban pensyai haka beri pekajang dan benta jong iba bindo haka jelang jong kasang National People's Party yang temai haka jelam jong iba penyai sing sim. Habakan ka jalang an kanvas na kamenta ba Tony Winston Lingdo katon jaka VP na thamai kau diti ile thu ba bindo ba ipa jung ila ai ke jing kerku kerdo aga jing mi sama jung ibanya kon yang election ban ke mersiang butu ke mi ban sim kabu ya jing loi jung pa jung i Kublai bon ya kani ka kinti ba play nga kani ka la manganyo ban ai kublai ha kani ka taka jung bi Hari long thamai ko constituency kapa iba Tony Winston Lindo ilong kum ikertong jong kani ka MDC election hagani ka kinting na ka Voice of the People Party ngai kublai ni kong ni sharp air you try jisu kanrat bara ai lat ini hagani ka jamit begin pelongi kani ka meeting begin ai ka tipin shai halap ka nongrim Joka party kam tam bagi mat rekam joka ni ke MPC election kabanwan. Ngai kublai de ya i MP bedan beram jungi i Dr. Ricky Sinken i balawan ai mensian ini hagani ke janmit bandan len katlem bani. Ngai kublai de ye ba Winston ba Tony Winston Lingdo i banlong i kertong jopi iba akat semua bahaya yang aman takas ni hagan ni kecil lang. Ngai kublai de iba Danny Lingwi iba penyat ya kali kecil lang. Ngai kublai ya baru ginok song jong kali ke constituency. Ngai kublai de kini keramba kini kilong kami badan hang ni kiparok jungi kiba keshan ya party jungi. Ngawan hang ni takas ni bangan penipu ile dia nga yang ada kot ikon deiti majau iban yang nanta ya kani ke MDC election na ka party jong pra ngawan hang ni mentakas ni bangan batay pi kenya sipang jong la jong nga ngade kanong ya sat ai ngalawan bebeso ba ka party haswa jong ke MP election namangas mo baka day kani ka party kapangay hap banwan penpenyes no ilite kawai kalong kanong rim jo ka party juni kanong rim ka baskem habang apet yikini kinong yalam juni ngai bagi don sisha ka takamen sim banyalam kamen sim banyalam da ka jingkut sasisen ha ka jala juni kumno ban kintiu ya ka jat dunriu juni kadi kata kanong rim kamengile kani ka party kele nabanta ka clean politics kani ka ta ka paketik men sim nga mangan rong ha kani ka party kanong rim jo ka party jungi kalong ka paper pa na kibe ki party ki bangila jui ka party jungi kam juklem lamler henry kale ya ka kam bakum ni ui ya kani ka MP election kumno ka party jungi ka yo shisha ya ka clear majority ni da job shisha da tingi jong upat ba ngala ya so eladi nado ka po jong ka MP election ngala trai eladi kung kata ka dong ya side an ngala don lu hapo ko women's coalition jong ka state jongi bang liu i ka no kipat ba ki don babli ha ka jing ngashem kilong kami kano babli ki wantu tiki umat ha kata kacaka ka bangatray ngashem bun kilong yen jungi kapakitu kisitom kidon ha kajin jantar bun kiliang henry kadon kajin kapakraw kapa umdan pat batsngap yiki daya kani kapor bangawan yalade syakmat ban IT yalade ya kani ka party jonga Badminta ngalong kata kertong bangan wani syakmat banyarap yiki para kijadun riu jonga kadong senam jonga jong kani kijadun riu kani ke state jonga kapanga iye kapala kaya nga
Tingaru ngade ikon jong Babindo lanong ibalajulong MLA jopi nakanika constituency. Kung mabaliw hakanika news kabami men hakane kibliw pun kila pun nga kila kwatip pelat balay kalong puntukin ka jinja balay kikliya nga pindon mo ka aka bayadan shalendet mapi batipa haray ko pa bayit nga long ipi nga batipa niya hado ganta nado dang red nga burong nga nga yadram langkat bali haman lakas ni Henry kalong ka aka basmosi babun pada kisim kabuya kayeng jonga kimut bagata kajinlong jong ipa jonga baca katkakun kalapra kalapat Henry ngalong ipi kupat ba watsya yalam bakla namarna balipa kajingya day jongi armut umdan mano bala pagkempray kata ngidang ngidang edon lang kaway kung ka family jongi hajwa mga rung hagani ka BPP ngalong ipi ngalada rung hagani ka BPP dakajing paghat kabasani pa ngalapit ya kata kapati ka mga ipi nga internet ya kata kinongilam jongi hakapati namar kanong kinongilam jonga hakapati nga bagi kipreo kipapiang sura dehangta mga sasyanya mga sawan bachwa man yawan hakata kapati jonga BPP ngaralet bapan kata permission ngaralet banya selok bakayin jonga ngarapan naiparu ya ka permission na umnay mga syuan kumto mga rong lani mga led hangno na magbaro si katahi nga pajudon hagano kapati nga don matipa jonga bet na mabaipa jonga mo idon hakataka hagaway pa de kapati re nga don kat hakti hakata jongi re mga long member hagano kapati nga pajulong kani ka first time mga rong hapo ka bibi badale dan pani ka jingkir kujan iba na kuntaro ida ay markalian ida ay ang ka blessings ida ongko kun pila he pila san pila tip kaay ka sniyo ba kaay ka babaha pidan na ka jong ka yin pidan na ka jong ka jintre ba pidan na ka jong ka choice haga jingim jopi kile tray na matang chay don reo jopi le ka papisok ho baka day nga hi ninyolong bet kumjo tikari kata kabai pa jonga ila aya nga kata blessing ila kerku kerdo jonga yang kumjo ngala iselok syua mga brung kapati nga selok baki men ni para jonga imay jonga ba pli don show hakani kaslapat hey here nga shudwai imay nga to iru kumjo nga dawai ni gong may kerkumo pia nga selendet namang nga mi natas kemat bangani rap ya kani kapati kimen para jonga di domber nga hakti hakta jonga bat makiru kila small tenat ya kata kabangalale bangani slok tilang bat ka VPP party tidak ay makiru ya kata kajing kerku ya nga kajing kesyan hadu mentaru kidan kat lambar nga hakti hakta jonga tinggal juang kowe maamdon manu bala bangwan berperabat ya kayeng jonga nginyalong telibe kowe be hadu menta nginyalong be kunni kajing ye jonga be pa nginyalong be kowe henai dampat kibasim kabu ye pa jonga hagani ka khanti hagani ka kelemat bapli bai pa jonga long kibreo balului ubreo busida hari syarat kidan pat kinerseng kibemut banyalam baklah ya galenti kajingnya dei jonga bipa kuntang lak ya tuwe pi baila aya ngai kata blessing nganga rung hagani ka party dan kata nongrim hi ka bangadon ya ladi ngayeng scam ngawan ngani bangan yarap ya kajat dan rio bahkan long hi kunta hadu bandakut jaga jingim jonga ngawan du daga mensim ka bakut banyak rakyat ke parti baka parti ke ibet pan ayang ay kani ke tiket
te hadin kata te shalenda chonga ngam tip pade ke ek baca namanga ngapun kam ki kam le jong ngapun kam na yeng jong jong ngadon ki kun ki tire pangan pe ngadon ka kam jam pangan pe te ngam tip ke ek baca hadin jong kata te henlei kum makalong ala pen pau pi kum tahi ka chu kan long te kum le ko pai ba hakani ka chan ni namanga ri le ding hable ki meeting jong jong ngahaplet mentaru siapa malki ngahaplet celain kra ngamenta ka konstituensi la jong here kani ka kinti ngasim kani ka kabu bagi la khot yana bangan pensai kendia halor kata ka jinja ka baca hakini kisni dengan ong yepi ko parba ba e watcha yalam makla hakita ki mersiang di bawah dan prai ka senjuni here ngong yepi wan chukmat ai nang kati ka mon kati ka diam jopi ai ka tin shan jopi Nadu mensim jopi, but ia jika parti juni, nama ka parti juni nyumdang ye ban IP, hendak gidon nak kata kelingkor bagi kit jika cat bendrio, gidon kata kelingkor, gidon kata kelinti ke bapah ye ban beri nama ta jopi ko pai ba, kanang ba kikru kikti juni, kim ke jengem ke bapah, kenyuap yang saksi simpat kata kati juni ke bapah nai. Nilai ekadi baro nabanta ki khun ki pateng lawai juni bakan baha te semua bahalem hakari ka tinti wan chikmat yarab ika pati juni wan la ka pati juni kadi ka bathamai hare ka pati juni ka dan haka nongrem ka khoi ni treng ek ni pedi ka khoi ka shai te ai lang kata ka mensim jo pi ba pindan lang ni hakari ka tinti babanta kana mani de job yang mentaru ya kani ki MDC ngin job da ka badan borok kibur ki issues bagen kren hadai la don lang hange bani i MP juni badan borok ba in sa penchai kita ka nongrem jo ka party juni te mentang na ai ku lei phi baro hakari ka constituency na ai ku lei phi baro hakari ka constituency ko pa ba ba i to blei ku ku do i phi baro ku lei shibun ku lei ba toni ku lei baro hakari ka janne